tempo to ona lori mudan sapot ba mundu. Ema fo sai sirania lian ihane bedet no ihane bedet. Buat ne lalaok ida mai husi opinion publiku seriu no rasang ne beluang udi resolve isu global maka nisan mudansa klimatika korupsang no violensi. Anisan hum mak satan netik ba mudansa ne mak la iha ona elemento importante hudi garante equalidade entre ema feto no mane. Hakat badira sang ne akuntese ona iha na sang oiste barang may be saida mak halo ona ba feto rain nain. May hahu husip dahulu lolos simples los. Feto ho mane tengki hetang tratamento hanesan. Oinsa sirabele hetang trata hanesan. Oinsa sirabele hetang trata hanesan. Defini ona iha konvensaun eliminasaun bah. Lala hotu ba diskriminasaun hasuru feto no deklarasang onu niang ba diritu emarai nain. Atu ida ne bele la tengki implementa ia nivel lokal hanesan fasilita no regula husina saung iha nivel nasional. Diretu ida ne be mak ita koliane ema indigenous sira livre no hanesan ho ema sira selo. Feto indigenous mos hanesan ho mane indigenous sira ne tengki goja diretu hanesan. Fete indigenous sira ia diretu atau hola parte ia disisang hotu. Mak afeta basira ia lalao publiku no politiku. Feto indigenas sira ia diretu ba nacionalidade etniku mak lahanesa. Kaben sela afeta ba diretu hirakne no diretu bari usoinga hilifatin atau hela. Feto indigenas ia diretu hodi muris libre husi eksploitasaun hanesan fisiku no abusu mental. Feto ia diretu hodi asesu ba edukasaun hanesan no emaman. Feto indigenous mos bele fahai siranya kultura ba jerasang fong sira. Nesan parte ida hudi hakat ba igualidade. Dias tipu feto no mane nia fungsang tengki mudah husi material hanurin nian. Feto indigenous bele hetan tratamento hanesan ia serviço fating inclui segurança social no feta mos ia direito bariku soing no asina contrato ka agrementos rumah. Feto indigenous la ia discriminação ba direito social no Saudi. Feto sira bele acesso ba plano familia isi ruan no atenção patos. Feto sira mos bele preserve mantém sira nia direito hodi usa medicina tradisional sira. Feto indigenous sira tengki hetang acesso ba crédito financeiro, segurança social no participação e vida cultural. Sira ia direito hodi hola parte ia decisão mak afeta ba desenvolvimento comunidade especialmente com aba humano educação. Feto no mane serviço a motuk o hanesan se halo mundo ne furak no dame liutang. Agora to on